Oh my God, mga auntie, welcome back to another episode. Yes, of course. Virgin kay ka. Mahadlo ko kumbate te kay akong throat. Paso niya kumbate po siya. Kasi deep Mo throat. Hapit na naman fiesta Yes, simula. akong fiesta. So, Sumala na ang opening. sorry daan guys, kay medyo sick. pang I'm very year. under the weather. Yes. Dili ka under the weather, ate. Way under the sea ka. Okay, pasika. Actually, charot. Under the sea. So yes, mga ate, nanapunta sa atong kinakusgan nga podcast. Correct. Yes, Again and congratulations. again. Welcome back. And This as you can episode... see, pagani. Oh, pala, sorry. Gadali si Leo. Ang saan ay paganita? Sorry. Pag sa banter sa ate. Ah, sige, Yes. sige. And as you can see, naatay guest for today. Oh my God! Naatay guest for today. Dapat wala Atong to. guest kay si Choreography. Cardi. Ikaw di IT. Yes, ate. Welcome, ate. Thank you. Dar pa kay Yes, atong our guest. very own special guest for today's podcast, episode 3. The This one... is his first time sa podcast. Actually, first time niya. Wala na ko nag-iusob. Yes. Tanawa nga mo Wala sa ina. ni. Wala. Dili ni siya, yes. Jod. Wala. Wala yung nakasala sa mga nahitabo. So, Wala first dyan time talaga ni lising niya niya. here. So, Wala na kailan niya. i-welcome na to siya ng buong buo. Charot. We have Tadine! Welcome back to me. Correct. Welcome back to you. Wala na jud to. Wala na jud Wala na to. jud. Check out, damgo to tanan. Damgo to All tanan. agree. Yes. Kay Ano sa man? Okay. Kay, mo na to siya. Kay daw Natay siya. mga ginaingon nga events. Nagod siya mga butang nga, dili malikayan. Unforeseen. Yes. Correct. Bisag wala na siya dali nagparamdam gyapon Yes. siya na parap. Tinuod yun na siya. Oo. But guys, before ta mag-start, of course, let's acknowledge our food. Correct. Nga sponsored by one of our queens. They just Yes. want Sponsored. Refund Sige later. nun siya after. Refund later. Eat now, refund later. Yeah. Ano na yung lista? Belated happy birthday! Siya ko. Ay, siya po Ako po yan! Sharon. Oh, wala kay Ang ambag. ano, mga Yes. May Queens and si Derek. Ay, okay. Happy birthday! Mga Taurus. Ang atong mga May people. Yes. Carmi Martin. Mga attitude. Tinuod na siya. Mga And of attitude course, na kuan. Nagatsa pa natong kuan, number one sponsor sa itong drinks. Ang atong Yes. kinakusgan Very na. on. It's the only way. Yes. Only way, yes. Walay laing wage. Oh my Dito na dyan mo God. sa Hemingway. Lami siya. Yes, I have Only my way, usual the nga truth ano, and life. Spanish love. Spanish, Espanyol. Yeah. Spanish. Muchas gracias. Yes, 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 and one of drink. course. Muy bonito. Latte lang. Latte Latte lang. lang. oh. And Tadi then- Kalat having Iced Americano. Yes. Yes. Check America. Correct. But naman ta sa Philippines. So this So, is Iced Iced Philippines. Iced fill up. Ay, naku, Lord. Iced fill up. Ice feel So kaya up. Spanish, ato ari gyapon ni kay ni colonize. Oh, college. Kaya Pero iced Americano, pero ngunong black. Black African American. Black American. Ah, okay. Diba? Makes sense. Pero anyway, guys, since we're na Why? na podcast, sana po tayo, topic of course. Oh. As in, and as you can see, medyo colorful man na tong costume. Mostly. Yes. mostly. Except aning usa diri nga na ay giambilay nga char. So okay naman ti. Very But cool. guys, today is a special episode. Okay, we will Mga acknowledge The presence of the our bride originality. in the name Charot. Charot lang. Our origins. Today is Yes. Why? the Pride episode. Mabuhay ang mga bakla! Kung saan Yes, kasugod ang mabuhay ang manicure na mga- violet. Mabuhay ang mga badeng. Oh my Correct. God. So this Badeng is a di special ay? episode. And mga tomboy and mga everyone in between. Tanan. Sino Tanan ko i-mention classing body. tanan kay medyo kapoy natin. Daghang Kapoy kay ba- Many Di to ba yan? mention. Oh, Ano yes. lang, Correct. many to mention. LGBTQIA plus minus Plus divided by multiply. Correct. square it off. Huwag tanang na sa periodic table. Tinuod Mga na bayot ka siya. na.
Thank you so much. Okay, so that was our episode for the day. Bye! Charot. Wala na energy. Anyways. Correct. So, ang atong title sa atong episode today. Okay, tell me where Kai! it hurts. Unsa? Pride. Detergent ba ni? Charot. Mubuwa ba na? Wala ni? So, atong title is Pride, Protest, Party, and Power. Wow! PPP. PPPP. Yes. 4-piece. 4-piece. Oh my God. Very witty ang 4-piece. Very relevant. Yes. Correct. Very relevant po ang 4-piece. Again, ang title kay 4-piece. Dapat 4-piece. Yan na. Korik. MMK, 4-piece. Yes. So, What's that obviously, atong topic is pride. Kabayutan, kabaklaan, katomboyan, and everything. Di ba ko bayot? Di ba? Straight. Kapabayad, siyang kati. Adik lang siya, tripping lang na niya. Tripping ka na rin Hobby ka ba ni? Personality. Charot. Bata pa si Leo eh. Nabali na niya. Napabalayan siya, Leo. Napabalayan siya sa... Leo Rivetta. Leo chip. Yes. Isang very powerful and prominent nga trans Gender. Yes. woman. Correct. Right? Trans woman ba siya, right? Dili, Or, oy. yeah, siya mo. Uy, wala ko kailan niya. Or, but she's, Leo Rivetta is, di ba trans ba na siya? Oh, trans. Dili ko siya. Trans. trans Trans. siya. Hala, di, kamo ka mention mo. Junior, mga kaila. And she's also a public servant. Yes. Cebu. Sa Cebu, okay. yes. Trans Siya kay private na siya. Private servant ka. Servant ka. Conra, personal. Personal servant. Yes. So, karon ate, before tayo mag-start, okay, medyo... Puro pride- kasi inang Reynat eh. I think you. Lahat na mo tanang brilyante. Actually. Kay Pride, so dapat rainbow jud ta, prepared jud ta kay kita may host. Correct. Oh, di ba? Abi pa prepared, diba? Sa kalaagan ni Dura taas na kayo siya buhok. Charot, yes. Kaparad na gani ko. Char. Huwag ka na pala yung rebeta agad. Wala ka ate, wala ka ate. Wala man Watson. Sakto. Watson yun siya tanan. Correct. Di ko ka-afford na ng balayage. Kuan karon man aura. Yes, Brigel. Aura. So, mao to ate, before tayo mag-start, mangutan na dyan ko ninyo, proud ba mo sa inyong pagkabayot? Dili. No. Okay, next question. Okay, next. Ate, how proud are you from a scale of 1 to 10 of being gay? 1. 10 or 4. Nga naman! Wala Char. mo kay angay basulan ti. Na Ano piningon nga magabasa? Wala sad. Wala Wala kay naman angay. ate. Nangutan na. Effective ka. Kung rate ka ng gamay, like mayon ka ay nagbasol ka sa pagka. Wala man. Like, Kasi I'm a magbasol. proud 10. 10, 10, 10 across the board. Abot ikaw Ganon. ate. 10.1. Wow! Wala siya choice Don't settle eh. for less. Dapat, Wow. Iyan na siya more Go siya up sa Ano dyan, standard above, or sa Correct. scale. Sige, 10.2 na lang po ko. Ano siya palupig? Ikaw, It's a perfect 10. Miley Cyrus. Milo Goldilocks. Milo. Wow. Cyrus. Perfect Yeah. 10, of course. Yes. Yes. Miley. How about you, Tadi? Of course. 1. Of course, 1. Of course, 10. 10. 1 and 0. Yeah. Kapag inauman, kabukay. How about you? Ikaw dahil. As a one person. One ra kay one. Char. Of course, 10. Yeah. Yes. Why? Very Negative proud. 10. Char. Of course, proud to. Ikaw pa tayo choice. Char. It's either this or nothing. So, Correct. 10 dyan dapat, diba? Diba? Take Correct. choice. Kaya, ano kay point? And of course, kay pride man jud ni, it's diba, nung sila nga basta when you say pride, it is a form of protest man jud, diba? Oh, Because yes. of course, Exactly. NPA man ta. Char, char. 4-piece pagani ta. NPA pa jud. Pasalam tanan. Char. Kahagialop na to tanan. Guys. Oh, sakit ate. Nabulan ako. Ato nabunan. This is physical podcast. Sige to ga physical hosting. Oh, na yung physical hosting, na yung physical Oh, podcast. tinod. But yes, ate. Agilak. Mahilak na muna Sumauto siya, di ba? Lingon sila nga, pride is a protest. Pride. Wala ka pa voice lesson Nagdadalaga. today. I'm so sorry for the Nagdadalang unprofessional tae. But why do you think ate nga ginatawag nga pride is a protest? Sabon siya. Di siya Kasi siya kaingon. protest siya. Kasi Ako gawin nga silingan. Charot.
But ikaw tading, ano man, why do you think so? Okay, special guest man jud ka. Ang question lang, Ikaw talaga naman ito. Di ba, it all started man sa Matutok New kami. York man ito, no? Correct. Katong there yeah. was Basta sa US, a protest. And hantod karon in the 70s man siguro. Stonewall. Yeah, Stonewall. Yeah, that's right. But karon until now, it's a constant battle for people like us to be seen, to be heard, to be felt. Na. To be continued. So I think it's a battle for Yes, our kind Yes. to be accepted. Dili lang partially, but Not tolerated, but accepted. Yes. Tinod. Correct. Pangunta na how proud are you? 10, of course. Yes. Yes. Because we are whole. Madahan. Yes, madahan. Yeah. Ikaw, taga Cebu man ka na kay ma, dapat ba to ba? Okay, representative naman to Taga siya. Sibulan mo ni. Oh, Sibulan. Duha naman may. Sibulan. Work from Cebu home. na pod. Work from home ko, te. Wow. So ikaw ate, why do you think man ate, as an NPA? Natak na naka. Sige, contagious. This is Ubo episode. Yes. Oo. By next app, giubumitidan. Sige, the question, te. Why do you think nga ang ginatawag nga protest ang pride? Wala lang. For same na jud ka. Ani Para same. safe. Oh. Para safe Ano ba na. ate bitaw? Why do you think? Okay, until now, I think we're strive to ano man gihapon to kanang to encourage everyone na i-accept Magpakabayot, ka, ra? diba? Oo. Diba? So, that's why. Thank you, Imelda. Thank you kay Thank you kay ate. You're Ay, welcome, kinakamagliso. Musugod up sa batong pag-question. sige, go. Sige, go. Atong first question is, nga nang bayot ka? Charot. Atong first question is, what is your most memorable Pride experience? Nakaadra tag Pride event tanan? Wala. Pride Oh, parade. yes. Ako, wala Yes. I'm looking Oh, forward. wala pa. Oo. Who here has joined a Pride parade? Looking Raise your forward. hand. Wala pa. Kasi mo Mauli pag proud. out na ako. Sure. So, Never been. never been. Ikaw ate, naka-ato Yeah. na ka. Kita Ako ko yun. naka-ato, kami kakoy niya Oh. to. Actually, kitang upat. Naka-ato man ka ate ato, di ba? Ay, sakto din. Nalimot. Never been. Napugato ate. Na ako, Wala na pa ato. JP ato. Costume ka Naamang before good nag-start. Ato day. Timing mo tong Broadgay. Correct, mo gali. Oh, yeah. Promote biya taog kuyog tong Ay, Bad correct. spirit. Sakto di ay. Wala na shot. Wala na. Wala na siya to. Wala na. Kita na to. Fortunately, Di na tayo ikaw ate. Sakto Wala di ay. na ato. Nag-shoot ato. Gahuot patas car ni Kuya Jen. Oo. Actually, Sakto na, sakto na. Headdress magkikita Oo, ato, di ba? tinod. Napaongs lang. Keve. So, But unsa yes, naman, we have Jud? been part. So, unsa naman? So, nanata. We've all been except for today. Oh. But there, I think, naapay kayo gina-organize nga Pride event sa Dumaguete. Because so far, wala pa ko na feel or wala pa ko na dunggan. Karon wala. Naaman. So yung I think 2 years ago or 3 years ago, there was a Pride parade. Yeah, Ano, Diba? twice na. Pero karon na, sa bakong sila. Katong Pride Run. But there is a Pride run. Hindi siya na parade. katong June 21. Pride Run siya. Run siya. Parade at Yeah. dili run. Oh. Di, run akong ganahan. Di na ko walang parade. Yeah. Pas-pas nga parade. Di fast forward. Fast forward. Fast forward. Di siya alay lakad. Charot. But yeah. But ikaw ate, what is your most memorable Pride God experience? Aside sa balayage. Gupahan sila na ako. Gupahan sila na ako. Kung may pa-picture niya, wala mo picture na to, di ba? Na. Di mo tamo ma-blame. Dili kay... Di siya memorable. Sorry. Kay, I'm not into kuan magod. Wow! Memories. Kay full naman siya. Para Full ko storage. storya. Bitaw ka na, di kay siya memorable na ako. Kay, most memorable na siya. One of the things, for keeps siya kay, di ba, daghan ka itong mga tao, niya, puro mga bayot, Dito sila tawti. puro mga Di ko siya yobmoch, ano ba, puro tombstone, tanan,
Thompson trans, Different kinds of mass, Mga Autobot, Oo, kana- mga Decepticons. tanan na. mga Colorful people. Decepticons, tanan na dyan siya. Parang Transformers na nga bot. Sophia the First, tanan na. Unsa pa lang karaktera na Snow White, wala na. Ariel Rivera. Kaloloin siya. Ariel Revita. Ariel Revita. Makita siya mo nga, ay, mo na ni ka ng United siya, pero at kanang dili mo gud sa Duma is dili pa siya kaayo ka to, dili pa rin sa Cebu ba nga. Nga, dako dyan siya nga event. Correct. Dili kay murag mataha pa ba kay ang mga person without disability. With normal, Ano ba? Charot. Hindi natin mga, di ba, person with Dapat siya na naman ang statement niya. So at least ba Season kanang one murag pa. ni kanang getting there na jud ana ba. Hopefully nga mas So right supportaan now, po asa naman siya sila? ana. Diba? Kung paingon mo siya sa tamang direksyon or Muli ko ba siya gamay? huli ko ba jud siya bahala mo. Ihabi siya bakong. Oh, mata siya. That's Back for home tagal. Thank you so much, ate. Ikaw, ate. Ako kay katong sa Cebu, 'di ba? That was Pride celebration tong first ni Marina sa Apex. I don't know. No, that was Pride. Yes, That was Pride, yes, ate. That's one of the most memorable Pride moment. Wow. Yes. First time na ko makita si Marina, then first time na ko makita si Ate Cardiga live. Wow. First time ko nakita Marina. Oo, bitaw, Ito actually. tayo, oo. No. Marina eh. Sadya ito. Oh, Marina! Ano siya, nice. It was nice. Youngstown Marina. Like it's, lahi na kaya siya compared to sa how we celebrate here in Marina in Port Duma. of Dumaguete. The story ako. Ay, mag-away lagi ang mga co-owner. Pwede yung mga balayon, mga uba, mga franchisee. Diba? Mata siya. May pa Yes. siya. Oo. Ikaw, ate. Kaya damo, Kana kay sige dyan na siya, like president. Like, first time na ako mag-pride sa Charlotte. Di ay? Bye! Daghan man tay like Daghan kang ay memorable. the most memorable na ano na ko kay katong kanang first ko gina-invite og kanang performance sa Pride month. I mean kay si So last na to, te. dili sad. Oh. Nagsunod-sunod siya actually dito nag-start. Kay ang Mandawi naman before good ang na-EJ Pride Parade Day kay tungod ni Ni Attorney attorney Regal. Regal Oliva. Nagdaghan po silang kutsyon dito, no? Yes, yes, attorney Regal Oliva. Correct. Mandawi foam. May mga tela-tela. Colorful sa ano. ilang phone dito ko first naka-perform din after ato kay nagsunod na ang mga kanang mga antod When ato you ko stop? nag-start siya og kanang Naglinya na. drag performance sa kaysa una kay comedy raman to so dito nag-start dyan nagsunod So, girl, let's When na not siya mo stop, kuan. ate? it will never stop. Char. Wow. Let's not forget the Broadgay kay Exactly. during after Pride siya. Month, Let's biya po forget. siya. Char. During Pride Month, biya po to Yes. na, Act two. even the one. Di acto ko naka-start Ito ba? Ang one na ba to kuya? Pride. Dili, Nakapit. wala man ka-revolve ni mo ang world, ate. It's not all about Di ba ni Pride? Ang acto mo yung timing gyud nga Pride nga na-show na yes. ta. So, that's also one of the Yeah, so murag for us, main ko ano But gyud both for you shows and for memorable. me, yes. memorable. Both runs kay Pride Month. And Yeah, the entire human correct. race. there are people dying. Ayaw ka malaka. Kaya amo rin yung Ang pinaka-memorable ako is kanang giubo ko today. Check. During Pride siya. Oo. Pati tinuod siya, ang one of the most memorable for me pod is kanang celebrating Pride while ga Broadgay. Yeah, Yes. true. Then, timing pod nga ito nga time is ga-promote pod sa show. Then, of course, cloud chaser man me. Balag kahuot sa sakyan, ha? Amo yung gigamit, take advantage Go na lang naman naman, yan. diba? Oo. Balag Yes. kahuot, no? Kahuot But, labi siya nga feeling kay naka-drag me o niya. There's something liberating sa Angel. wearing drag in front of people sa crowd. Even though wala jud ni parade kay init man. We had a show po, This is make to- up at oh. taday. This is to init siya, The actually. heels pod me. So, nagpakita ka dyan sa event. Charot. But yeah, and then I think last year pod, naka-appeal po tag-Pride ato, di ba? No. With a belated... Nata! Lahi ito na year inyot. Dili. Year of the Dragon. Saan nga? Katong... Nikanta Ah, the siya? year before ba to? No, year before. Ito nag-velvet? Katong gi-invite siya nga mo Oh, perform. yeah. Ito nag-live siya. Kanta na, ang usa ka judge kay late. Yes. Hoy, ayaw mo ingnan na. Ay, wala But isa. yes. Wala man. Kana, Wala man ko na late si... Ay, wala jig. Sorry. Kisa
But it's, no. But it's so fun, manggod kay kuan baka na makita ka sa mga bayot sa kuan, sa Dumaguete. Yes. Siya mo doon yung mga silutan na to ang mga tao. So at least if uska bomba ra ba? Char. Like, dili ni mo ano ba na? Pero wala Genocide. taga-expect ba nga, inato day kadaghan dyan. Exactly. Like, Like, inato kadaghan mo bayot sa support. Dumaguete. Oo. Dili ni mo mailhan na Ang community. kwan Yes, sila. ang community itself. Wa man ang gawas, so magkita ra tanan Yeah. kay And it's so Napamagoy nice gate. So, di sila Correct. makagawas. And it's so nice kay napoy mga companies nga nangapil. Exactly. Ato nga time I was still Daghan. working for Sophie. Sophie, Kita. nakita ko ito Yes. ng Sophie. Okay pa ate. Wala, kita ko itong pag-acto. Kasi mo bang ka? Chot na ang Dapat Sophie, then na-appeal jud sila, then ni kuan jud- Teletek. Teletek, was also support sila there, ako. and then all the other companies as well. So Correct. it's so nice ba nga there are a lot of companies po, especially mga BPOs, kaya mga bayot sa BPO biya. Actually. Exactly, especially Maningning. Supportive jud ka- True. especially Maningning, yes. Nga supportive po sila mga people. So it's nice. How about ikaw, Tading, since you've not been part of a Unsay- Pride event, is there something ba nga you look forward to? Ano ba ka mga expectations sa mga first nga mga maapilan nga Pride Parade? Mabalik na lang ko sa ako mga first experiences on how kanagining among self-expression. In Cebulan nami gitawag nga organization, association, kanang Shiman Society. And it was, Nilihim ko sa group chat. it was, Hala! Attitude. and then, it was organized by the late Mayor Maning Diputado. So, it's composed of mga tanan nga mga bayot in Cebulan, even mga lesbians, apil po namo. And then we do charity works, we do social activities. Yeah. So, di ba, nato'y ball one time tading, no? Murag ka tong- Outreach. Dili ball, program. nag-organize mi og mga Outreach. Ay, katong outreach ball. programs, yes. Katong ball. Even sa church, na may mga activities sa church, like kami mag-decorate, tagaan mi og mga kwan. cute. And then naapod may mga Cute. every December mag-organize mi og Christmas kanang party. dili Ball. na mura siya og Variety show. variety Oh, show. okay. So even then in the early 90s, ang self-expression sa mga our community in Cebulan, kuan na gyud siya kanang alibyo na. yeah, Kuan na. alibyo na Yeah. naanag gamay nga unsa ni ngalan. Nangugat na siya basically. Yes. But wala pa mong gusto na uso tong kanang pride. Kasi sa Manila, di pa kayo nausap Yeah. Pride Parade itong time. So, More mo na on, ako experience. Community service ila ha. It's usually, ano man siya more outreach, mga community service. Yeah. Masad siya. Lamin pa siya kay makakuan. Di, Plus pila 1 point. Sa Sibulan po ang pinakadaghang Miss Gay. Kaya dagan mang barangay sa Ay, di ba nakatawag ka? Adi gamay Wala ko'y naman. daghan. Gamay ra, pero daghan. Halos sa ng barangay mag-Miss Gay should. Dumugod siya sa mga bayot. Mora to. Di ba audition ka? Wala ko'y gaga. Ako yuga niya. Me? Sige, go. Apil mo Thank you for sharing. But ako, masuya ko anang sa Manila because there's, dako kayong Pride event sa Manila, manggod. Like, kanang, katong sa mga QC Pride Mart. Yeah. Ito na lang kapuyo, te. Actually, charot. Na like, it's something na I really want to join kay medyo alibyo kay siya. Nice, Then, no? may mga events, may mga artista, mga drag Yeah. queens, mga Yeah, to. true. And True. dako jud kay siya nga Pride event. So, Exactly. Dagan mo kay gud sila sponsor. Sila may pinakadako sa Tinuod. Jud na ano. Yeah. Mag-celebrate of QC, Pride. no? Ang sa QC may pinakadako. QC. Then, naputo sa Marikina. It's so nice. Then sa... Di ba ang basta- organize atong last cake, atong na-issue po itong wala na dayon tong mga shows? Ni Ugat man. No? Correct. Sorry. Beyond the Sorry, limits. Beyond the limits. Sasa na? Facebook? No, na-shows nga gipang cancel tungod kay na issue. So, yeah. But Silhouette is ano po, kanang si Silhouette mismo is aware about how the organization works. Yes, exactly. So yeah. Mara to siya. Nahita po daw to sa Pride Month po. Meow, meow. Okay. Salamat sa pag-share. Nice. Mara to. So yes, guys. So, what's your question number 1? That's the only question we have, actually. Thank you Thank you so much. So, let's go to question number 2. Napatay 15. Okay, napaday 15. Nag-expect ko 27. Game Kani. show na anything? Oo. Actually. Round 2. Kani, Fight. question. Medyo controversial. Ala. I think. Do you feel nga ang Pride Parade or ang Pride Month or ang Pride event is too commercialized lately? Yes or no? Kamay sa baba. Sure. Ano dyan tanan? Ikaw ano? Ikaw ate. Do you think it's commercial?
like it's too commercialized because di ba there are times ba kabantay mo nang basta Pride na yung mga brands nga mo kuan dayon mo Correct. atake dayon nga okay na may special Pride kaneso pero the rest of the year quiet. Diba? Kasi kabulubi ta nga basta ang mga bayot kay kortahan nga mga bayot. So if na yung mga stuff nga i-attach sa Pride, medyo paliton dyan na to na kaya syempre, of Yes. course, kuan ba, mahalin ng sariling atin. So do you think nga sometimes there are brands who take advantage po Bear brand. of their brand of the event, which is why you feel like it's commercialized, or do you think kulang pa jud gapon siya? Mutungha lang kung nayon. Murbag user-friendly ka po ng mga brands usahay. Cloud chaser. Ako magod in my own perspective. Ikaw jud dati kay ako pa Gani, no, bitaw pa. In my own perspective man, God, kitang LGBT usually Ikaw Di ko i-organize na to siya because we wanted to we wanted them to know nga we are existing and we just wanted to enjoy to celebrate our month. Gamay na month na lang ganin na to, di ba? Gani. So like after we oh, pero you know what? Support kanang mga musulod nga katong mga brands something kay of course di jud na mawala na ilang intention nga of course para maano ang Mawarta ilang, jud. ilang Exactly. business but we'll give it to them but it's also a way for sa ato pod nga health ba para ma-less po ng atuang kanang expenses Sa in mga a way so like but most of nara na nila if ilahan is siyang i-take as like anang i-take advantage ba ta nila or what but for us we know nga we're trying to give joy. We're trying to Inside out. Yeah. Joy, To the sad, community. pakita angry. nila kung unsa jud ta nga dili ta katong di ta Ginabot. malas. We Ikaw bring naman. joy and happiness, 'di ba? Yeah. Merry Christmas, everyone. Thank you so much. What ikaw ate? Asa ang puti? Patay. Alam mo kay Pride flag sa imong kuan? Bukton. Katong imong question na commercialized ba siya? Asa i-commercial sa ABS or sa GM? I-billboard. Depende rin jud ko. TB5 ko te. Do you think ate nga it's too commercialized na ba siya nga event? Or do you think it needs more pa dyan? Time's up. Ikaw ate. Ano ra te? Like, Or do you even care? dili man kay kanang sponsor mo good sila. 'Di ba? Most of the time sponsor ba ng mga mga brands. Like for example, right now kay di man sa tanan brands man sa jud na kanang nitungha lang kay tungod kay ana lang na na celebration just like Cream Silk, 'di ba? Kay si Cream Silk sponsor sa na sa mga Pride. Until now kay exist man gyapon sa kay Si Marina naging ko as sponsor model sa na una. si Marina, diba, na transgender na model. So, I think not tanan man guro, but yeah, at some point na other na brand, yes. Kay para sa, kay in a business perspective, sad, kanang makatabang masad sa ilaha. So, na at the same time, makatabang sa atos, marsyag 50-50 sad siya at the same time. So, yes or no? Nara na. Maybe, yan. Maybe, ana. How about ikaw today, do you think? Mo agree ko sa inyong ang istorya no because ang mga businesses man good mag-after sila sa ilang returns revenue. Yes, exactly. Yeah. So but it will all depend on the organization like asa gagi ka ng organization if we allow ourselves to be taken advantage To be Diba? manipulated. To be manipulated. Yeah. To be used. Exactly. Yeah, so depende To be na used, siya sa reduced, and organizations. But for the recycled. organization to thrive and to do such thing kanang iyang makaparade ta, and all, we need bangod finances. So it's Yeah. an X deal. Yeah. So naay makuha Give and take. give and take. Na atay makuha na po sila yung Yes. makuha. But let's not forget as an organization, as members of the LGBTQIA, nga dili na to kalimtan na atong purpose. Yeah, Yes. correct. Why nato gihold ang pride All-purpose parade or screen. whatever activity. Oh. So regardless if naa sila makuha or wala, basta kita atong intentions are Clear. Correct. No dandruff. Clear, no dandruff. Correct. Kailan ang mga tubag? Exactly. Dapat ang question ka tating na lang. Actually. Ikaw talaga ba kayo ma-share pa ba sa imong pagkabalayage? All nga, kisulting tading na up ko mas. Mga brands sa highlights day na sila. Sige ko. Pili pricing, ana. Share na lang. Kung buy one, take three. Charot. For me, sakto. Ano yung point, ana? But ako mong sa ako is, I'll take it mong like kanang as long as malingaw ra ko, Kaukuku. Actually,
Para niya tanan. Oo. Malingaw siya. Malingaw ra ko, ano, diyo. Selfish guy. Oo. Taga-ano po nila, og pahalipay. Yan, More ano? importante. Correct. Oo, Ina pero ako pahalipay, like, murag imong sa panahon karon, kanang i-measure nimo ba nga, ay, mo rin lang hatag, si kanira po ako ihatag. Wow. Murag ina Lain gani. ka. Bala mo Ex-deal, niya, ex-deal. ulain ko. Kaya inala dyan ako, murag, kadwa murag ka ng barter ba, o kung ano nga, barter Barter. or Barter. exchange Contra mo. dictionary. Kuan ba, kanang exchange mo of unsay ilang Pag usihatag di mo po kay balik. Mura po Mura po yung So, kung saan energy nilang gihatag, Ano same po, energy sa di mo ihatag. Ano? Correct. O ana, kay, nabi, uban nga. Kaya Bungga ka, oh. ayun niya. Nge, mura dahil. Yun na yun? Wala na ba, mura Oo. silang blank. Hala. Ay, wako ba Uy. yun? Oh, pero Di ba nila ba, di ba sa inyo nga, nadyo ka lang, dili lang jud sa aning kay, mo to siya. Correct. You know, it Just starts give. And and take. take. Yes, yes. it starts with the organization ra gyud. Like if as long as the organization will be able to explain sa mga sponsors nga inani muni What I among need, tumong. So like if ang organization willing to help then Let's help each other. oo, wala then wala tayong problema ana bitaw. Hand in Oo. hand. Okay. Thank you, group 1. Mawala ang thinking Prepare. na mo ano ka ba mo sa tawagan na kana mo take advantage. Advantage, yeah. Oo, diba? Pero nasabay usay like for example na kanang Kumain naman ate. I mean nasabay nga usay na kanang ni-sponsor sila pero kanang for example Demanding. deal, di ba? Yeah. If kanang for example ang ginahatag it's dili maka-comply sa imong Oh. kanang gibuhat na performances but like mawagtang na lang if ever nag-enjoy na ka. Di ba? Oo, Like, true. kay especially like perform ka nan for example, gi-invite ka kanang show then Event. tapos light lang ang TF, di man dyan naman kay kuan man. Budget constraints. Pero kanabitang mo-perform ka na ang audience kay happy kay like for example kanang daghang kay mga ano ba mga Oo, malimba malingaw kayo. sila. Mawagtang na nimo dili na nimo Di na maatiman mo sa maatiman. kagabay. Yes. Di ba? True. After Mara- na siya show if Ikaw ulit na nimo. Hindi na mo Thinking sige. na ay, Maghigda lang Kaya ka. ka ng hipos ko. Yamaga. Ngayon mo na May na lang dyan na may ang crowd. Yan na na mo mo siya. ang crowd madala nimo kay murag wala na lang ang TF kay nalipay man ka. Oo. So, hipos ka na pa yung crowd. Oh. Abiba. Abiba ana. Tabangi ko Pagka mo hipos. breakdown. Breakdown. Ay, muro na ito. Oh. Charo. Minatay ko na siya. Oh, kabalo na mo. Tara mo kang JP. Sometimes okay siya. Ubos ako. Okay, Sometimes pag kanang sa atong Pride Month mo sponsor ang Soul Milks may ana. Ana, sound mo ako ta. Bioflu. We're in our third question na ate. Wow. Easy. Murag nasad. Murag siya nasad nga third question So na. proud. No, ang sunod Charot. sa second kay third. Third, usually. Of course. Usual. Unusual. I hear, kanina siya nga question. Sige. We've been talking about how Pride is a protest, diba? And how also Pride is a celebration, diba, of us. So how do you think we can balance ang Maapit- party nga side gymnast. o ang protest nga side? Balance Because sometimes, man God, there are people who join the event maglingaw-lingaw ka po sila. Oo. Diba? Ay, pag-vote Because na usually in Pride events, naman dyan talk towards the end. Tug- tugaok. Kasi at the end of the day, it still is, it's a cause. Naman dyan tayo mga, atong mga, Barricos. pang kuan, no? As NPA, mo recruit dyan ta. Checker na guys ha. Checker dyan na siya guys. Oh. Dyan ko NPA. Kabayot na ako. NFA siya. NFA ko. But like, di ba naman siya yung mga cause nga ipangkuan, yung mga garang ipang-discuss, Yes. di ba? Correct. But sometimes, basta mag-check ka na ang mga tao kay, mo joksit na ba ang uban? Kay, ay, okay, human na. Human naman. Saleda na ko, so baka mo joksit na ko, di ba? But there are also people po nga, kanahan po sila nga, sige nga, taga-protest. Wala yung party-party, dapat ana ba? So, where do you think you draw the line in between those Sa drawing two? book. Tinood na siya ate. Okay, question number 4. But how do you think we can balance it out sa side nga? Of course, it has to be fun Yeah. para people will come, di ba? But also, it also has to mean something for it not to be a waste of time. Dapat So, should na ay ka where? for me, again, by For as me. organizer. As you. Dapat na siya someone like kanang mo Someone like you. mo organize ba or someone Mo nga lead. mo take lead and ani kay arong mura ko sa eskwelahan nga na dapat na tayo president or
maestra ba? May, may officers. Maestra. Ano parang kung Igat na mabahig maestra. siya ba? Ano siya, mabahig siya. Like, alam mo, Para ma-organize ang tarong. Kasi para na, magtapok ta ng bayot niya. Wala program. Kung sa taday, magpiyat. Orgy. Magluanay. Magpoppers, ano Di siya. ba? Magluanay. Oh. For me lang, hamon na siya. So, someone will have to kanang step 1 foot at a At that time. 1 foot forward to take 2 steps lead. back. Like, 2 steps lead. back. Yes. Ito ba, para ang mga constituents. So, di ba? Apil And constituents. direction. Tanan nga mga kuan, Mga- human being, or tanan nga mga people nga. Endangered. Sa unsa pa ba na, like, mo follow na po sila na. Exactly. Mura na ako ha. So, ay mo pangilog sa kuan. Sige, go. Ikaw, Maldita kayo. as the co-organizer of the Your Vita fan page. And the owner of Sa disco. Orochina. Co-chair. Siguro ano. Sa discohan. Okay kayo. Siguro ano. Oh, Tagalog. Kanang ano lang. Tagalog pala ikaw. As a Majingera. Again, mo start siya sa unsay inyuhang tumong. Purpose. Unsay inyong purpose. Purpose. So like, Purpose cream. kana regarding atong say TFTF, inana, let's say, if it's going to be a performance, mo invite ka o ginana, mura niya ang budget, if ma-explain na siguro ninyo tarong unsa inyong ganahang Correct. ma-achieve. And if that person really is interested to join and to give Then why something not? to the people, to the audience, then everything will be successful. Yes. As long as kung dili ra gyud kwarta ang always na sa imong utok, like kung dili ra kaya gyud padunggan ka deh. Oo. Di ba? Like, I mean, as long as kabalo ka, no, it's a celebration, man god. And like, kabalo tang kita palang daan is lisod nang i-accept sa uman. How much more nga, dili na to ihatag atong 100% because we're trying to look forward for a return. Di ba? So, might as well, ihatag na ang tanan nga kuan para ra good. Di na ko muli na ko. Charot. Bagay siya magpano. Hata lang. PRO. 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 Public service. Yes. Kaya di mo good mo successful ang event basta tanang appeal sa event mismo is Musaleda. dili same og Yeah. goal. Yeah. Oh, Yes. dapat one goal jud mo. So if same One og goal team, one goal. successful gid Bagol. siya. Yes. Munang wala issue mo gawas. Correct. Dili Ba't tabi mo ganda na issue? lami po na issue. Kaya para sadya pagkauban. For cloud. Kaya para popping ang group chat. Correct. Charot. Ikaw tading. Kaya kami next sa kuan in How line. to draw the line. Oo. Nga di sa drawing Agree ko sa ilang mga ipangsultino nga kinahanglan we have a clear vision og unsay atong ganang i-achieve Ay, as creatives because kita known na gudas very Yeah. creative Ang mga and bayot, artistic, tinood no? na siya. So we can Except sa usa. we can create something an event that is very creative, fun, and at the same time atong nahit ang atong goal Yes. which is to educate. Correct. Okay, Exactly. goals. Di ba? Tinood, So, it doesn't mean nga og ma-party-party ra and then protest ra. We can Both. erase the line in between, merge it together, and then the Why same we not can both? achieve dito sa taas. both? Ang ato Yes, ang kuan, diba? ato ang goal. Tinood. The boat is sinking. Dapat mas labi mong answer. Ikaw pa sunod. Oh, char. Oh, host mo. So ako na sad i-reiterate. Let me Okay. summarize. Char. It's boring man na kanang mag-ingana mo din tapos usara inyong buhaton. So Tino. you have Dapat to do tulo. the ano, if you can do more than 2 then why not, Wow. di ba? 2.5. Do three. Correct. So aside sa kanang na protest, nasa dyan ay performances para Yeah. at least mo kill man na sa boredom kempet ang kay. Yeah. To be honest, basta mag-protest, nasa ba yung part na ka ng duka, kapoy, True. board na sa dyan. So, to kill the campaign na may performances, and balik na sa break, so masindot yun, Yeah. na-emerge na yun siya tanan kay Moto. Yeah, and also I feel ang good po sometimes if it's purely protest mong good, maka-discourage mong good just mga tao. Yes. Right? Bitaw Or kay- na mura siya ka ng- Exactly. Sa baap, sa baapod mo, oy, mag, Yeah. NPA na, ano ba? We have to ano ba? consider, Jude, na not all the audiences kay members sa LGBT. tinood, Kaya tinood. uban na ka ng mga alay. O, Yeah. alay. Na mo join. Or So, napa'iban kasi nga, support sila. curious or jud pud sila. And, or wala pa Or sila naka-make wala silang sila mind. out. Tinood. So, it's also important nga we balance out nga, it has to be an inviting event. So, send invitation to At her. tinood. Dapat Which is gusto ng important invitation. why
it's that's why it's Pride Parade. It's always fun para maka-invite ta og mga tawo nga mo Maka-attract Exactly. to, ano. Yes, because what nakabalo so through Pride events, exposure, 'di ba? More siyang exposure way of exposing people nga mo din ni Pride event, pwede ni mga Correct. bayot. Then, Yes. you know, at first party lang, lingaw-lingaw So there's a lang. deeper, mga cause. performances. And after a while, magsisig balik-balik, ay napali si Tumong. Yeah, Diba? true. Oh, let me sige Ma-educate pagyaw-yaw. sila. Dapat din sila. Let me listen ko no today na something like that. Then after a while, what nakabalo, mabayot na pud sila. So, It's a Tara na lang. recruitment Success. siya. so NPH yung mga bayot. Working. Networking. But Correct. honestly though, di ba? So ma-realize sila nga, okay, labi ka po di ay. At least ba, ma-release nila sa mga future campit na Oo. ideally ka ng Nga guys, apil tayo ng event harmful kay ang Lingaw, mga gays. Yeah. Dili rin din yung mga binayot. Di ka po din po Hindi, binayot. may alak, may balak. Oh. So, if may alak, na ay... Depende na, Jod. Char. Right? So, yes. It's always, important ang balance. Sorry. Ano, so But at least yes, pa, may guys. educate ng everyone kay mga alay, mga kipit. Ang abon ba yung mga mga parents kay nauban na kanang dili accepted. Magduha-duha pa di ba? sila, Ingon sila oo. na kanang, ayaw pag ano bayad, kay mabayot ka. Dili man ni ana. Oh, gani. Di ba may Tinuod. contagious? Uy, isugi ka. Oo. Dili man ni ubo. Di man na sa kuan, sa inyo dyan ang pagpadako sa inyong mga Tinood. It's also true bang good nga if it's also very important to share ba nga dili jud contagious na pagkabayot. Ang imong Exactly. anak if bayot na siya, bayot na jud na siya. i-check ang since chromosomes ug sakto ba yung pagkabahin. It's a choice. XX what sa to? it's not a choice. It's not a choice, Yes. guys. It's a lady's choice. You're born Yes. that way. Tinood na siya. Oh. The only choice mong good if you're gay is if mo come out baka or dili. Yeah. That's really the only choice you have. What ang kanta kay come on in But now being of gay the is not a rain. choice. Yes, it's not a choice. It's something I that you... stand corrected. I'm so sorry. Good cut it. Being gay is not a choice, is assignment. If ang imong anak dahang barkadang bayot na nabayot siya, bayot Oh, bayot siya. Correct. Oh. Dili ka natakdan sa ilang silingan. Correct. Very Pero wrong. nasa iba ba na marag sa nadyo sa iyong family campet ba na? But there are studies biya daw sometimes nga murag ang pagkabayot ko no is something nga na mapasa pod sa genes nga if naay bayot sa pamilya na ajay. But I think it's really more like it's the natural way of things. I mean even in the animal kingdom there are species biya that practice bayot? pod. Bayot ka na sa pula- aoy na Animals ka bayot. Bayot ka sa pula-pu. Awa si homosexuality sa sa mga Exactly. humans. Exactly, Diba? Kabalo ba mo nga mga seahorse if mamabdos ang bayi, ilang ipasa sa laki ang mga anak, ang laki mo Hindi mo bear mag-bear sa sa- kid. So, irresponsably ang babae na Tinuod seahorse. na siya. So, ang mga seahorse, May pa seahorse na lang ta. tinuod na siya. So, masinod siya ato na lang kakuan ng mga animals. Tinuod. Let's copy them. Charot. But correct. I mean, it's not an alien concept nga even animals do it. Wala ba sila concept of binayot? Correct. That for animals ba it's pure instinct ba? Wala ba sila time i-add to eskwelahan para mag-study? To learn. Nasa Wala drug ba sila show. kwarta? Tinuod na siya. Wala. Charot. Was a drug show. Kana. So yes, guys. But anyway, thank you so much Correct. for your answers. We have another question here. Yes. It's from our neighbor. Charot. Hoy! Who? Wala. Kimi ka to, Char. Ay, kasi Kuya Jerry. Tapos Kuya Jerry. So question, we have our fourth question Yes. of 58. Char. Also na Because diba, when it comes to when it comes to the gay community, diba? Dili mo siya sometimes malikayan nga conscious da. Itatakwi lang ibang mga bakla dahil bakla sila. Oh. Diba? Tinood din. Ay, hala. Ay, sorry. Hala. Sorry kay ate. Wag na ko na siya ganito. Naku, scroll up. No, but seriously Ang though, post. tinood. Naaman Joy mga kuan. Sorry. It's really common nga if someone comes out as gay, that's dakong chance nga is a cohesive family, di ba? Itinatakwil. That's why in the gay community, na dito ginatawag nga chosen family. Yes. Yes. Di ba? So it's not the family you live, you're born into, Born but it's again. the family nga you choose to make based on Yes. based on your
preferences. The family prays Yes, together. Yes, stays together. So in relation to that, why do you think it's important to be beautiful? Ultra dancer. No. Ang question. Wakat na pod. Hindi siya kawilit, hindi mo siya beautiful. Ay, ibipra ala yun. Sorry. Sorry, joke ra. Pero di bitaw. Sige, go. So, for you guys, what do you think chosen family means para ninyo? After I explained everything. Parang ako. Oh, Ano ako Sagot na? na mo. brace Ikaw na lang. yourself. Ikaw lang. Sinalain mo siya. Gano'n po yun na. Apik na lang ta. Oh, sure. Bato. Sure. What do you think, for you? Siya sa una. Ikaw direct, kasi masukit. Sama dyan. No, what do you think chosen family means Ikaw na to lang. you? Ganun di man Okay, ikaw. for me. Kay mas- Ako mas- na lang, shh! Oh, sige, sorry. Go. Kanang gabalayad. Go. Go. Why do I think nga... What does it mean to you? What does it... Pagbugda ka question, ha? Nakadari, oh. Sure. I-repeat sa galong question. So, para nimo, what does chosen family mean? In your Wow. own words. Wow. Wow. It And means why? a lot. It means a lot to me. Go. Because they're chosen. Thank you. Bitaw ka na. Important ang chosen family kay... Since I was a child, I have two hands, the left Bitaw, wala and the ko right. ka-experience, anak ka na murag sa likway, ana, kay murag na-feel na nila since daycare pa jud or Since ana, day one. Nga, ay, Embryo pa. kuan gud siya. Kanang- Pagawas pa lang lami sa siya chromosomes, mattress ana siya. ni Death Drop Pagawas na pa ka. rin, ana. Lami Yung mo chromosomes blend. kay her, pero pink. Ano siya ko? Ano na highlighter? Lami na siya kay ko daw. Taas kong buhok ka na laan. Nakabalayad. Kuya, ako Diba? sa So, bata. murag ako ka-experience, so, growing up, murag, supportive na po sila kaayo. Kanang, mas malingaw gani ang akong family kung Kay bayot. magnayot. Like, kanang, Wala kay, tingaw ba yun siya? ibutan kay ko kanang sa lamisa, di pa Pasayawon, tinoon. Ya, mga sex bomb. Tapos experience ko na sa mga party. Sex bomb. Ana dyan. Tanan dyan, kanang mga J-Lo, mga, kanang Britney. Beyoncé. Kanang Britney. Mura sa kang J-Lo. Britney, the purple dinosaur. Britney. Britney, unari albums mama ana. So, kanang... CD pa, CD. So, katong... Cassette. Ana ko yung kanang... sa tag-ani, buot. Kanang, especially kanang sa mga TV. Murag, kay kung ayaw natin ana. Kanang, ayaw ko Ano yung bayot? Oo nga, isulod og sako. Kanang, Oo, tinood nga. Ay, paso. Pasukan. Sabi ko nga, Sa una man na ano. Yeah. kung ay Okay. na dyan anak ka na, murag isalikway na ng ani ko, munang wala, munang thankful na pud ko kay, Ay, hilak kuan ba, kanang, Ay, hilak. kay ingon sila nga, ay, kanang, kay kuno, ay, tinood siya ay nang inana. You have it better. Okay, munang, di man sa ingon nga, Can't relate. nga ako mo ini choose nila, murag, feel nila ka ng, murag, feel kayo na ako, kay ako mo kinaunang bayad sa online. Wala na ka need ni mo choose kasi na choose para ninyo. Correct. Ayaw ka so, i-feel. murag dili kay wala ko ka feel ana nga Oo. ako mo choose kay mura mag Chosen bata naman pa kadaan. ko, I am the chosen one. Bata pa ko, kana feel na dyan ako nga Chosen one. supportive dyan sila kay karon kay hantod gani karon wala kay ko give pressure nga pagminyo na do. O, tinoon. Very common kayo na sa Pukon, Filipino. Oh, ana, hello, common dyan bisag sa sila nga. Exactly. Asa ka mga natay? Fuck you, ikaw na lang. Wag na na gani. So karong murag na feel na ako nga supportive jud sila ka istanan. So murag di kay ko maka-answer sa questioning mo. Wow. Sorry. Sorry. Pero na-answer Di ba, pero taas-taas siyang natubag. So, to the family of JP, I love you so much. congrats. Thank you so much for Pero being... mag-away ras yuta. So Oh, wala lang. yun na lang. Dili ko mag-away sa Binayon. Binayot sa yuta. Ang yuta kay colorful man sad daw. So, Ang bahid. keep it up. Keep it up. Ikaw, ate. Co-chair sa Leo Vita. Uy, Orochina na Fanbase. Orochina. Ano, at the end of the As day, imaginera. Dinner time. magabi 6 ka PM. Charot, for me lang, it's, when you say chosen family, When you say nothing at it's all. really up to you as long as it brings joy, happiness, and how do you Unity. call it? Kanang, asa to Acceptance. acceptance and all. So, whether imo i-consider imuhang biological family as your
family something Enemy. or imuha bang friends as long as maghatag nimo siya joy. Ako magonid ako kung never ko ni open Dako up jud nila. ka eh. Oh, wow. never jud ko ni open up nila nga. Ma, bait ba ako inana. But I'm just so happy like ni JP ba nga among parents supportive kayo og unsay among ginabuhat. So whatever pamidira unsa pamidira like Tida. okay ra walay problema si Papa kay mosudlay na. Kato nagsugod kog drug si Papa kay kasudlay nako while nag-wake okay up pala ko. Na so like siya dong nakay performance kung di lang jud ko magpakita sa akong auntie nga just no. Kay mara ko ni ampuan. Pero kana siya like ano then ako na dili lahi. Okay ra to siya ganap. Like I mean ako ako mga friends consider man gud po na ako nga family kay mas kabalo sila kung unsa ko ka grabe ka walwal and all Paklang. correct nga bahala gigout Murag Darwin Gutwal. gout Shout to out to wow. Angel. So Go to wow. kana ra kung para nimo asa ka ma-happy and you think na mas better on that way then why not? There's nothing for you to prove. Like, kung unsay ingon sa uban, ilaha mong gud na. Basta kabalo ka nga wala kay gibuhat nga dili mao then. Pero makabaw na sa kung nakagibuhat mo. Oo. I-post mo na ka sa Facebook. Wala kay choice. Ano man na? Anyway, Yes. yes. Siya, yes. Si Thank you, Cardi Ate. mo last kay kuan man na siya, may pinaghugutan naman siya. True. Oh. But before we move on to Oh, ikaw, at sa Ate, studying. Chosen family, no? Regardless if member ka sa LGBTQIA, I think most of us naatay mga family outside our own Yes. bloodline, di ba? True. Kana bang we share the same interest. Like in your case, sa dance, you have a family in your dance Yes. community. values. There you share the same values, maka-confide ka, and you feel safe sa ilahang company. But for us, makarelate kaayo ta aning na ay kanang ginatawag natong chosen family, most especially for our brothers and sisters nga murag they are left sa gipasagdaan sila or gi-neglect or gi-discriminate sila sa ilang own family, no? I know of some nga ingon ana. And then Isa di quiet. isa likway. It's a Excuse tie. me, it's a tie. It's a tie. Magbabalik It's a lang. tie. So, I think that's very possible. And kinsa may magdamayay kung dili kita rapod, di ba? People who understands us more, nag-share of the same values, interests, and all. So, I think, regardless whether it's kadugo nimo or not, basta you're happy, you are safe in that surrounding, that's family for me. Exactly. Or safe zone. Yes, it's your comfort zone, safe zone, Comfort etc. Refuge. Yes. Sa tanan. Reduce, reuse, recycle. Miss Earth Zone 2006. Thank you so much, Nadine. Ikaw, ate. Ikaw Correct, pa, kani- pagani ka. Apay ba ko? Oh, Host bang para- ko? Oh, so na last na siya. Gihotoy pa ko, guys. Ang imo tingin chosen hair. Ikaw, ate. Go. Ako kay kinang as Ay, gila ka. Gila ka. Eh, Judy Oy, Hilak. kanang as a person with an Disability. experience. Charot With lang. disability. Ano dyan siya, like, I think, marag wala ko anang kanang chosen campet and everything, kay marag, wala lang kanang namulat ng mata pagising sa umaga. Dahil Ano ba, may kinang- sinabawan Lahi siya. ako. Lahi ako nga understanding sa una, like kanang giingon na margisalikway. But eventually, na-understand na nako siya. Nga, no. I think na-explain ako sa katong line episode, diba? Kita Wala host. mi kabalo So, sa let uban. me recap everything. Wow. Roll VTR. Okay. Pro BTR na to. Yes. So, kanang, Refer to I'm the episode youngest, I'm the youngest kanang girl. Kinempet. Oo. Charot lang. I'm the youngest kanang man sa among family. Then, I'm the only boy in the world. Na si Rihanna ang only girl. Charot lang. In the world. So, wala dyan ko nadawat right away sa akong parents. So, kanang... ka? Kay Junior, may nangita man katina. sila og nangita man sila Junior kanang ka, te? experience. Junior ka?
Dili ko junior. Ay, sorry. Or senior? Aries ko. Aries to to. So, kanang wala ko niya dawat. So, nakasabot ko sa point ni father kay of course kaya ako like Ikaw kuan isa, so na. then tapos like gibuhat siya tanan na malaki Malaki ko ka. gipakarate ko like that and everything mga panlaki na ano so Muli mo kagla. the last thing na gidako niya sa Cebu Coliseum kay basketball to na pag uli gilantan ko so di siya kauyon so like wala na ako una sa una kay mara ko gisalikway but eventually na understand ako ngano kay marag ganahan ko rin siya ba na ako'y modala sa Kempet then gore naman good siya then tapos stroke sad siya so ganahan siya makakitag apo so by that time na akong sister na siya Ano ba kay anak? Di ba anak si Blanc nga Laki anak? anak. nga na si Wow! na ako'y pito ka anak ang duha namatay sa kagid charot lang wala chika ra to so pagkaabot sa kanang akong mga pagumangkon so mark na change and so nakasabot ako wala dili man good me type na ano na family like kanang mag heart to heart talk ana lang pero magchika. ako kay luuran man ko kanang naka-feel ko na ana so dili na ako i-share nila gi-acid mas ma-share na ko reflux sa laing kuan Ay, luod man. friends na ako kay na ko i-acid reflux ko luod. so ana siya then pag abot sa kanang mga pagumangkon ako kay Merg na change man na ano May nakasabot kids. siya pero kanang si mama na lang nag-relay ba kay marag mauwaw sa guro mi na mag-chika each other. Pass the message. Kay, Kadulat na team building mi ato. Team building mi ato. Family outing. After ka di-apply, nadawat na ka. Nadawat ako. So ako engagement nila. Lami. So nadawat na ko. Okay. So mao to na kanang ano na-explain ni mama kay mahadlok lang siya. Ato ko na understand mahadlok na siya kuno na kanang wala koy makuyog ba na Like Ako. partner. Karag-narok na ko. Pero naman ko'y kuyog yapon, charot. So, mara, nakasabot Matulog ako, ka na, pero sige. at some point ka nang, di mo gyapon na mawala na ka ng kuan kay tigwang namang good. So, Na very traditional Yeah, po sila mga Oo, values. ana sa then, Gore mga apelido pa lang namo, kay dapat dalunjo ni mo siya, anak bitaw. So, Kimo ang kuan, kulintas. mo bitang di ako mag-cardinal. So, mao to siya kanang tanan man gina-choose na ko as family man tanan Aww. whether nakasabot sila nimo or wala pero Diba, you used to have also like your house of kuan. House of sana House of Lechon. House of J. J ba? House of ba to? J. Oh. Pero ang gitawag siya House of Kempet. Mga Kempet na blue. Gani. Actually, wala dyan ko nag-build dyan og house. Gitawag na mag-house. Kaya anak na ako sila. Pero right now, kay malagi, ako lang sa... Di ka pa rin yung kuan Blanc kung ano siya yung But, house. Kaya siya rin diba, nakabalo. it's a very common concept po there is a kanang gay community ka ng mga mga mother Nakshi. mga Yes, nakshi di ba? Anak-anak, Sama ni anak-anak, kuan charot nga. anak-anak. Mama-mama. Nak ana di ba? It's a very common thing Ma. dito, di ba? Oh, ma ana. Pa. So Ang pag dading mother ni siya sa mga Yes. Sibulan. Mother of Sibulan. Mother. Mother Kaga. Na ay Mother Teresa na po yung Mother Tading. Mother Correct. Tading. Yes. Oh, Kung ito, diba? pag agin ako dito, niyan ako, hatod ko, Mother Tading. Ni bless ang ka, Char. Ni bless ang ka na. Yes. Buti Bless na ko naman, free man, of no. charge. Tinaw. But yeah, it's very important magud pud sometimes nga kanang as sometimes lagi not even because pod kanang gisalikway ka or whatever. It's very important magud pud nga we choose people in our circle ba nga we share the same values, Yes. we share the same interests nga kana pong ila pong paglantad na to is someone nga they want to take care of, Yeah. 'di ba? And someone nga Nice murag mo dyan, ganahan mo succeed, right? Yeah. It's very Dili important. masuya. Naman ko O, yung tinawod, nasuyaan. O, Dili bakit halutong lagay kasuyaan tanang pa jud show. ka. Kanang praise siya nimo in front, pero at the back kay kanang Libakon, day ko. Ginugab na ka, ano. Sama ni Charay! Keneso! But yeah, it's very important nga. Wala siya Important. kasulti, no? Kada Oh. usa. Sa Diyos yung insultos ka na. Ano? Oh. tanan na to. All of us, yun yung nagiantan Ako rin wala. Ay, insultos Kasi ka gusto na. ni mo dai. Ay, naaday. Naaday. Willing biya ni mo i-sacrifice Biyaan tanan para niya. Namatay na lang to akong iro. Oh, di ba? Iyang gitunglo yung tao di mo iro. Sa una pa lang, charot. But it's very important jud nga as kanang gay people, we really have an avenue and a group for us nga makasabot jud nato and sa things that we go through. Ano? Oh yes, sure. Natay support system basically. Correct. Og ecosystem. Yes, sure. Thank you guys. Ano itong last question? Last question. Makakauna ta. Makapasar ka ni sila sa Dili mga ka pawuta i-bash. charing. Sige, go. So, ang atong last question, kanila ba ni siya?
How lami? How do you protect your body healthy? Unsa, char. Teach me how to doggy. Charing. Last question. I don't know how to translate this in Bisaya. na! So, Bomba na! paano mo isasabuhay ang Pride beyond June? How do you think you can continue Who do you think you ang are? pagiging Bisaya asa ko. prideful? Tagalog. Unsa Kasi ano pag isinasabuhay is, how do you translate that in unsa ano Reburn? pag kuan ba? Pagka Reburn ko. How will you let it Internalize. continue? Rebirth? Continue. ang pagpadayon. How will, unsa ano pagpadayon ang imong kinabuhi. Pride beyond June? Vamos negros. Ikaw ate, kay ikaw ay na-emotional ka Kulasan. niya. Ako una gani nga. Gani. Why not you mag-una ati? Ako may host. Gawasan na ba ako? Explain Sige, ako na lang. Sige. Si co-chair ng... Diba? Oo. Si Orochina. Teacher Jercel. Oh, yeah. Uy, si Orochina na siya. Teacher Jercel, go. Sige, go. Kinsa pa? Ang model sa Bingo Games. Kinsa pa? Bitaw, for me lang, since we are in the field of performing, And dancing, pickleball. and all, Since when? Since ko, charot. I don't know, I'm going to continue my legacy. My legacy! I will, My legacy as a Grab driver. no, I will just continue to share my talent, to share Kasi my mo, legacy. to share the joy that we bring, the inspiration kay again as what Inside I've mentioned before. Kami, we don't even know nga na may mga people, mga small angels nga ma-inspired ay nga ganahan mo sayaw, inani. So like, I mean, Angels. it's really flattering. Yo, spell flattering. Like flat It's really tire. flattering Dili in a man ka sense flat na kana bitang Fluctuate. lay ang among aim, let's say mo ato may competition or nami gig or like nami concert nga apilan, we don't know nga na day mga people nga like ay hala ganahan ko mainana like them, ganahan ko mainana like Pag them. binayod sa- Inana. So like it's a representation na pod also nga murag sa ato nga side as LGBT nga nadito na inspire through dance, through the art. So like Through the kana fire, siya, through the even though rain. dili era mo entanan sa Through the pride, youth. but all throughout our Exactly. journey, diba? Ikaw. Laman. Dagan kang Ikaw, Miss comment. Balayage 2026. Thank you. Miss Rebesco na siya, uy. Rebesco. Rebesco. Nunal ng ina mo. Teka kay kung ano. Kaya ka mga For me, how do I Live without you. without charot. Wala ko mukha matro ko and out of the rain. Wow. By Sharon Reyes. Without for me, kay kwan kana same report kay. Di man jud ko kabalo mo kanta kanang. Mo dance naman jud ko. Kanang motingala kay ko kanang na ko i-invite ka na nga ay ganahan siya ka ay kumain ana pag binayot sa dili lang sa laki dili sa mga dili po ka nang usually kay mga bayi ding mga bayit buang kanang mga bago pagani Pag tubo. makaito ko ay kanang idol na ko ninyo Wah. makay po Oy kayo. di ba tamo mablame murag lami mo ingon sila ako na Talented ba jud ko? ako na i-keep sa akong self anak ko nga ay sige mo na Makes na po sense. ko sa mga uban nga sige padayon raging anak kay kita kay nagkabata ba ta so murag happy to man ta mo hayatos ana gani forever nga hayatos Hayatos, yun ka hayatos. forever ana so while at kanang napatay voice Yes. O sana all Sana all na voice. may voice na the voice ana ato na siya ingon nga kay namon siya mga bagong tubo so murag kita na like at somewhat or somehow I-encourage ato sila. oo nga maka Keep growing. Oo kana keep growing ana like Keep somehow shining. ba nga Do the food firm. kuan ba Di man samot ito nga ka-stamp makaingon ta nga kuan kanang ay at least na take kanang natabangan or na kanang na inspire to do better for worse. Pero I do. I can attest siguro nga si JP Unsa lang nga Mangkol, test ate? not ano lang yun, fun. Like, I mean, very natural. World of fun. Very natural na gid siya Ano, make kayo. fun mo. Wow. World of fun. Very natural na siya kayo mga iyang energy bisag mutindog ra kay murag- Exactly. Makaingon jud ang people nga ay kuan gini siya like that. Tayada jud. Special child. Kaya na jud. Like the last time around ako siya gitaga-agig nga one count may tayo sayaw karon dai na line dance ka dito adto adto ma'am ni pangitaras ma'am ni Hi ma'am ni Para na gud Shout karon out. dayon adto dito din.
Taon-taon, of course, maayo jud kog review ni Ma'am Nikki kay Ma'am Nikki, kumusta man si JP? Siya okay ra kanaas ra gid siya dar ka nang lami ra jud kay nalingaw ra pud ang all. Marabag like ako, basta mga emergency kani gid siya kung daganan kay kabalo ko nga. Okay, hospital siya? Reliable. Oval siya, oval. Can urgent Kanya care. Kaya ba kabalo siya mo carry ba? So like ER. ang energy niya siguro bisag kabalo siya wa siya dili ina iyang purpose kay madala ra gyud ang people. Wag gipatagan. Wow! More and more and more. Oh. Ay, kabala ka na Lagob-lagob. i-comment ka lang. Yan ba? Oh, Exchange. correct. Dato dauton silang duwa. After. Ako kay kanang ano lang, kanang same as a kay performer. Ah, as, a, damn. as a person na kanang been performing for like a decade na mong guro, charot lang. wow. I started 2016, if I'm not I thought mistaken. 90s. Dali sa kauban tayo, 2016 Wala lang, pa. if I'm not mistaken, 3 years but ago pa 2016. So, kanang, I will continue to do things na can make people happy na jud na ano kay bisan pag kanang di ba para sa imo mayon kanang makalitan lang ka kay ay nag-idolize din siya na ako ana but not everyone kayo ba na? yan ana. Yes, if I'm being honest kanang rare ra kay ko makadungog ana but Wow. Yeah, it makes Tao. sense. yeah, rare Loya pa nimo. rare ra kay promise di na siya ano, di ko na ikapamaka kay kanang marag maka-feel jud ko na kanang abiba kaayo most of the time kanang I don't the show like that but I don't know. yes. So every night na I'm not every night like every time na not by time sa mag-show sa kana kanang marag lahi na jud ang kanang abiba sa uban lahi sa na so part sa na sa tong job na ilingaw sad so dili jud tan so mo nang whether you're everyone's favorite or not marag ano lang ba continue Always to give it do your things all. lang Yes. na, Through always God. give your all pero To the kay community. like yeah promise ma-heard sa jud nako na or makita jud nako sa kanang mga audiences sa mga koan na marag kanang dili bitaw kanang interested in performances na experience ko na until Yeah, now we can see that, yeah. yes until now yes that's true di ba like We can see that for you. na ako'y point ani na ko ano regardless of kanang ano lang kanang common, right? kanang di sila interested sa mga performance or interested Kasi just usually, continue to do basta things lang drug, na if di ka sikat, Oh. di Yan naman matag jud ko doon. dati. Oo. masikat or di Or if di ka siguro. talented. Oh, charot. Naman ko iba na joy favorite most Pero- especially Yes. karon sa mga new queens mga future drag queens sa Kanaas Cebu. kay mga bayo. Kanaas kay mga bata mga kuan kay mga kuan so naa sila yung new favorite like sometimes mga nanaan mo ay wala na ko sa Ina na nga. Di na pa dyan po. may ana ba pero Dulong lang. dili Oo, siya naging light. Dulom lang pa. Kusgi. ang uban lighter man so kanang wala wala pero na ma-feel na ko pero dili na ako siya i-take as ano lang ba at least kana awareness ang sa uban if wala lang sad kamo kung di mo interested sa Pero show gamadogong. No, that is something. Interested me. wala lang ako lang point Kailan to ba mga ani taga Cebu is- today? wala lang ako lang point ani jud it's whether you like the show or not like pay respect lang The ay mo show pagtabi sa atubangan sa nag-perform Oh, but etiquette pala siya sa performance. Exactly. Tinood, oo. kay Especially kang gamay ang venue ninyo. bisaga May magtabi bisaga natin. katawa may masakitan sa gyapon Ala! a reminder to Naihugot. everyone May okay ra na Oo. magtabi. Wa pa ka kasi nakamupon si mag-ML. Julis? Wow. ay lahi sa to. Lahi sa to kay nag-start bi ako na kanang padaan o di bi adyo ko kanang actor. Bro, bi actor ba ko? Charot lang. Ala. Ay. Dili man lang. Dili di Actress man ka. Gasabot na lagi bilas na lagi ni mo. Wala sa- Alam di ko 25 years kay nice shoes. Wow. Charot lang. I-advance man ko nagkata pero JP pa noon na kay sa NTL. Oh, charot. So mo siya like that continue to do things and then naman jud tanang taon na jud ikasulti. Tinood. Manindot Alam mo, or jud na siya. mabati imong gibuhat na jud Correct. ikasulti tanang tao so Wala ipalapos kaming na lang pake. sa imong dunggan din padayon focus sa jud ka sa imong go. Yes. As long as Kami happy katong apart. Correct. Ikaw, Tade. Just do whatever. Brace yourselves. In the holy What presence of the how Lord. gani? Charot lang. Mother Tade. Tapos siyang dalon sa context being a public servant. Ah, no? Na- baka na. Puro tato. Palong Palong ta? tanan. Wait, sa dalon akong ba usman ako. Ako po dalon. Mura pag contest. Go, Go. tita. Okay, go. Ang akong mantra good is take it or leave it. If you like me, Why not? why not? Vote for me. If di mo ganahan ako, fine. So, mo yun na akong mantra. Last night, opening salvo mi sa Sibulan, and then dagkan kay kanya. Bayot as we are, dagkan kitang mga kaila, mga laki, halog-halog tayo na. Correct. Giingnan man ka ko nga,
hala ka na makakita nimo ko, I don't care. I don't care if na makakita na ako because na ako ani nga posisyon na wa man ko nagpakaharon ingnon. Di ba siya PR? Yeah. So, mao ni siya, you see me as You ako, are. as I As am. ding-dong. You As see me ding-dong. as a So, sea lion. regardless, I want people to see me as beyond my sexuality. Unsay ako Exactly. unsay akong nahimo, unsay akong purpose, unsay ako ang Tama. the legacy that I have built, not for just for myself but for the people who I have inspired. So ako, I will continue to walk the talk beyond my sexuality nga mingon ta nga mingon nung dahil na sila nga magbinayot ra na. Eh, tinuod na siya. Very diba? biased kayo sa Naagay bias. na cute. binayot ra na, but I'm trying to sa akong pagpanerbisyo, I'm trying to educate people that to see me not just as a bayot but as a credible public servant, who is Great. equally deserving of respect, Exactly. just like a real man, a real woman. So murag ingon ana ra padayon nako regardless kung I will be able to hurt someone or unsa ningalan along the way or naidili ganahan basta kay I'm sure nga sa atong paglakaw sa unahan naara gyud tayo Sugatan na tulisan. tinuod. Ayaw natin. Tinuod. Patay natin. Patay. Tinuod. So Tama. it depends on how you attack, Exactly. counter-attack the tulisan. Correct. Diba? Counter Murag stroke. na ako murag mak-quote mo yun, ala ba? Hala. Murag something kay Sige namo daw. koy kada mo gani kong pinaka kanang akong So, pero makatawa ka ba? best line kanang di siya kanang namo ko koy favorite nga movie. Murag ginani ba? So, more siya kanang ang quote mo good is kanang if sa to kanang if you only I need can me be. but you don't want me Kaog laki me. but and then I have to stay. And if you want me but no longer need me, then I have to go. So murag ginana ba nga sa imong self is ka nga balag di mo ganahan ako kanang murag progress ka tading ba nga mao ni akong service ana murag di man jud tanan nimo ma-please Yeah, di ba ma-please, ana true. ana so Please. kay murag sa imong self ba nga need mo good ko ninyo ana kanang I have to do what kanang unsay maka-progress ba na makatabang sa community then balag di mo ganahan ako padayon Go lang. Correct. Push lang. di ba I know you want me, I know you want then, siya. in the long run mabeta na kanila pero murag Pinaka nila need. yung murag sakto na murag Oo. murag nabuhat na nako Mujuksit unsay purpose ana murag naman jud times ana kay di ba term ba ya na so at least makayon sila nga ay may sa unang ta kung ani nga asa man si kuan may pay si kuan ana kay Eventually, nahimo di ba mare- late lang realization. Realization. Yes. True. So dili nimo angay i-change imong self para lang sa To fit nadunggan in. nimo Yeah. sa usa To fit in. na ano. So Pero as long as kabalo ka nga panindigan mo imong trabaho as a public Correct. servant, diba? Then Go. why not? Yeah, the only like, person na nakabalo na jud nimo it's imo na jud kaugaling as mo. a drag queen or asa mga ganita nga field, if we always strive for the best, people will see Feel us. free. It will show. Yeah. kay naman ka nang People will see. Yeah. sa mo tang mga work as long as may baan nga inani day ang kuan sexuality murag Medyo bias. Oh. Yeah, true. It's medyo discrimination. Unlike sa straight ba nga murag og sa kuan pa ka na pare na ko pretty privilege. Ano? Di ba? Naman yung mga, basta murag ginala ka same thoughts ba nga pretty privilege ana Oo. kay kung mabana ka. Ay, pretty ba ni siya? Murag ano ba? Murag ginana gani nga ba? Murag i-discriminating ka. Work sometimes Ang gays have to level. work harder to Exactly. Oh. Not to knowing prove their worth. Yeah. Especially Not na apply knowing. ka ng mga mga executive thing Oo, tapos imo nga. kontra babay then tapos ikaw bayot ka na mas knowledgeable ka na kani sexy si sexy may dawat to. Oh, Yeah, tinuod. Murag gina ba? Not knowing nga mas creative patag. Or mga- sometimes mga ano. you're against mga straight men pod ko ang straight men sa dili pod sila mas Correct. credible ka ana. Yeah. Yes, Exactly. just because Then, bayot ka. Yeah. Oo. I like the ano Kay mo kay bayot karon magud na na. kanang sima na ron kay nanay mga trends. Oh, I like it which na, is nice because at least ma-level ang playing field nga. They accept anyone Ano as sa much magsiman credible. uy kay na one size fits all. Wow! Charot, charot. Charot. Ang But tinuod. sapatos. I think that's a very Saking. common theme sa atong life as gay people nga sometimes more bag I think default sa ato is dapat achiever ta.
I think Medyo ano. even sa school, 'di ba? Exactly. If bayot ka niya, bugo ka medyo Aray, you know what I mean, 'di ba? Like No. like although it's very sad to hear ba, if bayot ka then bugo ka medyo Ew, off. ayaw na lang. Worship off, no? Pag ano na lang, pag big tea na lang, Jude. Dapat Daghan kaayo mga sama nato nga Oo. achiever gyud. Munang- Exactly. munang Majority. Because nakabantay we mo, work twice as oo. hard. There's so many achievers nga bayot because or successful nga bayot in the community because we always man God try Strive to prove hard. ourselves. Mo dyan ka ng Yeah, nga murag if dili ka mo excel, wala Wala kay kay Ikaw mo excel mag-word. right? Muna most gays are smart, studious, achievers because Yeah. kuan, Hindi mo na lang to siya murag coping mechanism. Coping mechanism. Yeah nga, murag if dili man kita madawat, at least bright ta, at least latay murag bag ang ato ang worth is atong gina Luya mabayot. Uy. tinuod. Ang atong Exactly. worth is atong gina equate sa atong contributions. Correct. Nga if nga worthy tang i-love, i-keep if naatay ma-contribute sa True. sa Natay katao. ma-prove, ano And ba? not just because worthy ra jud ta because we exist. Exactly. Ano, that's a very common thing. Lisod we jud have. sa ato amin. Kailangan pa ta mo prove para Oo. i-love ta. Tinuod, diba? That's why it's also very common po dire sa mga bayot, diba, kanang concept nga dapat na adjust ka na ng mga baby boys, diba nga, it's always like that. So, more bag, but it's also nice po and refreshing karon nga, daghan kayong relationships nga, kuan, bayot na jud sila. Nga dili ra siya because mo benefit ra mo sa katawo mo lang giuyab ka niya. True. Di ba? Bitaw, Kasi, di ba, very common man kay mga kuan, mga joke nga, abi kay na ay free motor, uyab mo, ala ba, di ba? That's a very Yeah. common joke, di ba nga we have nga, ginabuhi ni mo ang lalaki, di ba mo nang uyabon ka sa laki. But karon it's very common na nga, nani mag-holding hands sa high school, nani mag-holding hands sa mga college, just because they both like each other, because they're both openly gay. Kana siya kay na may progress sa nga na partner. Yes. Pero nasay karon na until now na wala gyapon siya na change bitaw. Like kana bitaw sa atong within the Community. the community, like if you're discreet dapat ikaw pod na mauyab niya dapat discreet sa until now kana siya wa pa na siya na Tinood. Hindi man na nga. hard kay na. I think ano ka nang it's as murag it's very hard. Charot. I mean, baka nang Because you're maluoy both ta sa openly ano ba? man. I think you're both openly gay. So Oo. which is good, 'di ba? Because at least you can live your Pero life mostly, ana, dyan na. Sana bitaw. truthfully. But sa una man good, also ka ng mga discreet ka di pa man accepted ng mga Yeah. bayot, 'di ba? But Yung tiraduro. even until karon nga medyo Gigamit open nila, na. karon lang kay gigamit nila as dili siya ka like tungod kay discreet sila kay tungod di sila openly It's- open. oh, it's- discreet sila kay oh. marag clout lang bitaw na Tinood. ano na kay dapat ikaw masculine ko dapat masculine ka. Sa una man good, being discreet was a product of the time. Yeah. Because wala kay choice, 'di ba? But karon murag being discreet is like something you do because para ingnon ka nga I'm Lucky jud ka. different. Bisag nga pa siyang Miss Gay sa una. Charot. Oo. But yeah, tinuod na siya. So, Money murag, there are still so many things pa nga we need to change that needs to improve, but it's also very nice bud ba nga karon there's so much progress within the community itself. Exactly. Although Especially- nagya po yung part na lisod-lisod ka po paminaw. Lisod gyapon siya, Pero- but at least we can breathe a little easier compared sa una. Okay. Sa una ba yan, like, for example, ikaw drag performer ka na kanang nag-watch mo na, naka-like mo. Karon kay kanang bisag unsa ka discreet siya tapos naka-like siya drag performer. Uyab na sila, Oo, di ba? ano, oo. Pero ako lagi lisod lagi yan. I think skill issue natin. Charot. Lisod kayo. Maybe wa pa But ko kamong yeah. sa first mo nang wala charot lang. Charing. Charot lang. So mao to siya guys, very Relieve sa very class. fruitful ka to mga topic today kay kuan man good naka-relate to good ta. Exactly. Daghan jud ma-relate ba sa May binayo. hugot. My Correct. hugot kasi it's a Ay, lived hugot ba? experience mang God. Correct. Yes. Ikaw chinita chow sa mga charot. Charot. But yes guys, oh my God, it's so amazing. But before we proceed to our last part, Pag-last question. Natay kuan. Natay ko tong favorite segment. Activity time! Yes! Natay activity. 1 minute Ang and atong 30 seconds. segment kanaatay 1 minute to talk about anything we like to talk. It could be related to pride if you want, definitely, but also it could be not related to pride. So, can I ask for a timer? Go, ate! Uy. Tao ba to? Okay, go. Opo! 1 minute at ha? Yes, ready. Ikaw, JP, ikaw una. JP una. One, timer start. Okay na, direct. Ready na ta? Timer starts now. Akong rant is, asa naman ka, sir? Sino kag tago-tago?
So naman ni, pag zoom na lang taan ni. Bitaw ako mo is to everyone. It's, please lang, Ginoo ko, hapit na 2028. Buot mo tao mo maayo. Uy, Ginoo ko. Ay na po ba nang kay sikat siya. Di ka siya kabalo sa basic education. Di ba? tinawa na siya. Iyang i-consider ang Zoom nga. Ang uban gani nga, kanang manggagawang pelikula normal nga manggagaw. Bahala po na gabagyo. Mo office dyan. Abot na ng baha diri sa kuto-kuto. Wato ka rin office. Kamo, Mag-zoom? ay, piste, manugay mo. Bitaw ka rin, kamo mo, kanina mo kung mga tao kay, kanang sa una, ang ilan mo kung dili sila mga kanang, choose wisely, puro nga na ay credibility, na ay lamig record, fuck yun yung tanan. 5 seconds. Alagot ka na, 5 kagigil, 5, Thank you for that very passionate rant. Dahil mga maayo diya, ano dyan, anong artista, piste. Diba? Tama nga. Anyways, Cardi J. Thank you so much. Ikaw, Ate Cardi J Cardi. ka na po, Doy. Ikaw pa, di, Di, ano na ta? Ano siya, ta? Oo. O gani, ikaw gani. Go on. Ready? Wait, ati- Ready ka? Huwag mo siya kabalo. Abi ko Hala. ready ka. Sabi ko ready ka. Kung saan ha? Anything. Rant to anything. Ah, sige, go. Okay, timers. Na ba kay kagid, inana, mag-rant ka. Timer starts now. Mo to, mag-relate na gyapon sa kuan. Like, guys, stop na nato ng kanang mamili tag kanang mga, you know, ha? Okay, mga ana ba? Na kanang ana na, okay, everybody deserves to be loved, ladies and gentlemen. Wala nag-matter sa imong genitalia, sa imong buga na brown, o sa size sa imong Wow! charot lang, yes. Ana, so, ana na, hate, wala na hate, guys. Love, love, love lang. Marta yung rant. Puro to siya. 30 seconds, Ah, sige, Tay. punan pa dyan na ako. So, ato nang likayan ng mga ahoy guys, ana. So, dapat ka Ay, ng ganun ako mag- world peace and ecotourism. Miss Earth? Maorat to. Kulang pa. Sige, kanang, kuan di ay, kanang standby for Broadway Actuary. Wow! Charot na. Gamog na. Movie na, director. Producer? Charot. 5 O seconds. sa 5 years. Okay. Time is up. Ikaw, Dar. Ikaw. Ako sa... Ikaw sa. Sige, go. Ready. Timer starts now. Look at this. Okay, guys. So, bago ko nilang taog kuan, nice siya nga movie ka ng The Loved One. I don't know if you've seen it. Katong ka Jericho Rosales o kuan, Ann Curtis. Curtis. Yes. If you haven't seen it, I encourage you to watch it because it's a very, very nice film. Lami ang storytelling, lami ang pag-atake ni Direct Erin Villamor sa story. And then, I think for me, it's a very good example of a film that's very well thought of. It's produced well. Lami ang pagka-light, lami ang soundtrack, lami ang pagka-act, lami ang story. Yes. Lami ang makeup, charot. Like, it's nice, Jo. Dili siya ka ng typical, I mean, not that it's not the typical Filipino film, but it's what I envision Filipino films na ay budget. It's well budgeted and it's lami kayo pagka-shot kay crisp kayo ang picture. Dili siya katungurag Crispy price. 90s siya film. It's very nice. So if you have the time to watch it, it's still in Netflix 5 until seconds. now. Please do para makasabot mo what I mean about it. It's 15 out of Correct. 10. Siya dyan ang director. Yay! Siya ang director. Amazing Siya na siya ko na to. Commission. Iyang gipraktisan iyang 1 minute. Wah, oy, Diba? brighter jud ko. Sa botol si Kuan. Oh, bako ni Ingon, but you can Subugo me. Hala, ano nilingi ka, Cardi? Hindi. Ni-connect ka sa kulit. Na if the shoe fits her. Charot. Sige. Go ate, ikaw na. Ako na. Okay, Miss Orochina. Oo. Timer starts now. Atong human scallop. Ako kay, it's more of like, kana ganing, I just recently received like murag kanang sabot-sabot regarding a gig or something. So like, namang good na po ning mga saying mga sayaw ra bitaw na and then pwede ra man good mo recycle. Oh. So like, That's true. Sure. Yeah. Ang sa ako lang nga part is murag namoy demand, namoy giingon nga music, namoy giingon nga style, namoy giingon nga inspiration and you think pwede na mo ibalik tanan na mong sayaw. True. Okay, para ra gud ano na mo inyong kuan. So murag okay naman good mo hangyo, walay problema to be honest. Kay daghan king mo hangyo na mo jud and i-consider gud na mo. Pero ayaw ra i-degrade ang amo ang talent. Craft, you know. Kaya Exactly. amo anang gipraktisan, amo anang gihaguan and wala mi nag-overnight nga kabaluming mo sayaw, True. kabaluming mo choreograph. So like it's a process and dili ra siya ra. Okay? Dili pa Correct. kakaila. Yes, correct. Put the Thank you. friends.
Time's up. Charot! Malita kay ganang co-chair. Diba? Tading! ha, 1 minute Oh, na ding. Tading, ready. Iti man ko Timer starts now. Okay, ako ning i-kuan gyapon sa Pride Month, no. Let's normalize kana ganing respect. Let's normalize kanang seeing each other as equal, Yes. regardless of our sexuality. Even karon, like in my workplace, I can still feel there is discrimination. So it's a constant battle for all of us. True, It's unsa ning ngalan? It's a march. Yes. It's It's a a cause. It's a protest. protest, and it should be everyone's Pregnancy test. advocacy. Battle, oo. It should be our battle. Yeah, true. So I Yes. hope that tanan nga mga members sa LGBTQIA would carry the same cause in their True, hearts, true. so Correct. that we can achieve that respect that we are demanding. There's power in numbers. The respect that we deserve. So I hope nga this podcast will reach a larger number. Yes. So that Correct. we can educate and people will learn about our stories and we will be able to live harmoniously with each other. Correct. Standby for 1 million followers. Nilapaw si Tading og 10 Correct. seconds, so... So, okay, nilapas man si I-edit Tading out og siya. 10 Gagawin mo siya seconds. 10. I-invite niya siya sa Bulan Mo Show. Weekends lang. Request pag yun. Pwedeng Sunday, charot. But yes, guys, before we end this podcast, just one last question. Ay. What is your Ay. name? What is... Why? How will you continue The podcast. fighting for your identity Magpa-ID. after Pride? After the Pride month? How will you continue the journey of fighting for your identity? What a journey it has Ikaw, Ate. been. Ako na po. There's no need to fight. Surrender. Stop. Bitaw, kanang just do what makes you, kanang whatever makes you happy. Ana, as long as kabalo mo kas Shalala. imong kuan, at least karon ba kanang murag medyo open na ang kanang ang community, but dili jud siya kanang Super pa super Japon. pa jud kanang accepted na gyud ba ana kay bisag ako maka-feel man Japon ko pero wala man I don't give a fuck mo pud kay Tino. Don't You too. kanang there's kanang nakay mga reasons nga kinahanglan i-celebrate kanang True. creative ka kanang Gwapa ka. Mo Correct. gina. Ayan kayo ko na. Statement. Bitaw tinag mong good Ako din kanang sa buhok. there's kanang Balayage. alag mo breakdown na ka sa usa ka comment Na, nga correct. nga ay si kuan Kinsa mo na siya? I know bahala ka diha kay Dili pa daghan kay kong apekto sa rason mga nga bashers. i-celebrate daghan kay kong good friends kanang tanan kanang ana ba kanang at least kanang I think ready mo nga I don't care ana nga there's no need for me to by 21 na there's no need for me to please everybody nga as long as kanang naaray mga people around me nga like, gilaw ko Matters. ana Oy. kanang gimatter ko as a Oy. person Oy. individual tanan nga mga system bahala na siya ana lang kanang i-fight rin mo nga do what is right. Yeah. True. Nag-compete kang Tading, day. Kanang top 2 sila Oo, ron. tapos sila ron. Grabe ka. Gana og kuan Oo. Colombia. Colombia. Ay, congratulations, Gazini ka na. Ano siya? Oh, yes. Yes. Fourth siya na overall. Congratulations, Yes, neighborhood. Yeah, ang bakla ng Yeah. taon. Ang mga bakla Gazini ng taon. Ganaros. Yeah. How can Si Fuchsia po. how can you continue the your fight for your identity after Wala na Pride? naman siya ni To be Pride. continue. Sure na. I will Surrender na siya. Wala, kanang simple. Charot, this is simple siya. Kanang, let's, continue to do the right thing, then, What ano, if left? the bad thing. Oo. Continue to do the right thing. Ayaw imay ng sa mga istorya sa mga tao kay regardless unsa na siya kay ikaw sa imong kagalingon ikaw may nakabalo so yeah. And at the same time jud guys kanang although na kay mga friends nga ni mga friends mo mga friends mga true friends or not true friends or not so true friends. Fake friends. Charot, fake Sure. friends. Ana like kanang always save yourself jud. Yes. Kay kung di na mo ma-save ang kuan, makorrupt sa charot lang. So,
Murag up to lang file. So, ana na jud guys, continue to do things. Ana na jud ka ng ayaw dig ka discourage sa mga storya sa mga tao na imong madunggan. Gamay ra kay na daghan na kay kagyagian na battle. Mabuak mas man, nakupan, magdili nga mabuak man, batol, oo. makukang man. Correct. Correct. Sa uyab man ka orde padayon. Wala. Baka move on man ka orde padayon. Apel mo siya Kiganahan man sila sa imong show orde Padayon. As So, long as ang wakay keyword gitama ka na is tao. Padayon. Correct. Yeah. Vamos, negros. San ka pang San Carlos? Ikaw ate. Ako, it's a matter of acceptance. Miss Orchina. Accept yourself o unsa karon. Like, I mean, I know na yung Hapon uban nga kahapon. explore pa kung unsa gyud ilang tumong sa life, but as long as you accept yourself, your whole identity, Skalos then siya. natural na yun ang mugawas ang imuhang, let's say, kanang pagkatao. Like, Yes. people will love you because they know nga Authentic ka. accept nimo Yeah. imong self. So like, Correct. there's no need for you to prove anything. Ingnani ko because like this. No, just accept yourself, be yourself, show to them your true color. Show me how you Then burlesque. People will admire you. Naman galing mo, hate nimo, but it's up to them. part of life. Ilahan ang choice po. Dili nimo siya please. Yeah, so Show me how you acceptance. Thank you. Kung nimo invite, i-accept. Yes. Og na mo. O i-invite mo ta sa Invite. Sibulan, i-accept. Basta, weekend. Yes. Feel ko. So, ako na po, before last it a day. sige. Yes, correct. So I think for me, it's very simple na po. chaperone. Just live yourself authentically as much as possible. Just make sure nga with whatever you do, wala kay tamakan, wala kay Tamakan. i-hurt, Okay, matamakan nga o tae. kung matamakan nga tayo, or Di mo naman gusto dildo, lang mga tae. tinoon. So kana lang, then just celebrate yourself, ayog kaulaw as much as possible. It's very important nga ikaw mismo ang imong number one fan. Correct. Dili jud pwedeng nga Kailan ko ato? just Just ka leave pwedeng it. nga mo-realize sa mga tao para i-bring up or i-kuan ka kanang I-push ka, i-cheer. i-cheer up ka. ka. Kaya di mo cheerleader. Yes, you should be your number one cheerleader as well. Exactly. Yes. Yes. You should never Tama. depend on others for kanang validation. You should be Valedictorian. enough because you know that you are enough. Yeah. Correct. Not because other people think you're True, enough. true, Correct. true. Nasa Ano siya, guys? comment section ng Inayot link. lang Jud forever. Keep it up. Exactly. Ikaw tading. Ikaw, what's Ako your sumpay sa inyong tanan. Yes. Ako may mo recap. Live Yes. your truth. Correct. Yeah. Walk the talk. Talk Just by continue. Ug unsay imuhang nasugdan as long as you know nga You're like getting I there agree na. wala kay gitamakan. Correct. And always do it with respect because Yes. respect begets respect. Yes. So Tinood. if you respect yourself, people will respect you. Tinood. Amen so to if you that. accept yourself, People people will will accept accept you. you. So it's a give and take. Yes. Exactly. So I hope nga people will see that in us and will appreciate kung sa True. atong Soon, true anak self, ang Ko ato na. ang Getting authentic there na. self. Getting Correct. Yeah, there. we are getting there. Too. Exactly. Oh I my hope you God, will. guys, I'm Correct. happy. And I hope you will see us in What Cebulan an next amazing- week. Wow! Not next week, day, sir. What an amazing year. episode. Dagan kita mga comments, Actually, no. mga feelings ka na share because it's So far, something Bonnie, nga... sir, seryoso. Yes, medyo actually. Dapat siya na ginasta ng permi. Yes. Si Tadig ko ano siya. kanang Pa-challenge resident- na. Resident guest. Guest Resident sa guest. charing. Correct. But yes, guys, thank you so much, Tadi. Yes. Thank you so much, tita. For visiting us for the first time. Yeah, for the first time. Kato siya, damgo na dyan ang tanan. Oo, yes. Okay. But so, mo to siya, guys. Thank you so much for watching our show. And you Ay- want to promote yourself? Yes. Or As a- anything you want to promote? Social media? Correct. Where can they see you? You can find me in my socials. Actually, nausob akong ngalan sa Facebook kay si Meta. Imong i-verify, no, kinanglan siya. Amo match sa imong ID. So, ID. my real name is Dean David Ang. So, you can find me in my Facebook, Dean David Ang. Na blue nga check. And yeah, Correct. there's a blue check. Correct. And then, sa ako ang page, that's Ding Dong Ang Tataksikat. Ug sa office. And then, sa ako ang Instagram, it's I am Dean David. And then, I have a TikTok account. Wow! I'm not very active, but it's Dili siya very active pa, pero halos every week siya magawa sa akong FYP. Di ba? Di mo siya active ba Sige ng siya, part? Di pa siya Hindi pa siya active na part ha. So, you can
And Follow. hapit ng fiesta sa Cebu. Yes! June 13. Mabuhay! Ang We have a lot of Cebulan. activities, and then Cebulan ko. it's the only town in Negros Oriental nga magpista from the Dumaguete City limit and San Jose Limit. limit. Recolitos. So kana from last barangay diri nga po Yes, barangay correct. magpista gyud na tanan. So everybody's invited. Yes. Performa na to each barangay. Barangay tour. Barangay to Table 12 goes to But Barangay before Tour. anything else, of course, thank you so much, Tading, for coming. And Yes. we have a little gift from yay! Table 12. Yes, we have a little gift from a Little padding. Mermaid. Ang padding. Natay toucan. Sa kaset na pilok. Pillowcase. Yeah, we have a pillow little cup. gift, Tading. Because it's Pride Month. It's a color flower siya. from Yes, flower. this is on Table 12. Bagay kay siya kay wala man ko ga colorful no. Yes. So timing kay ga black ko. And then I have my pride Saka ko color. natin pag siya wag colorful. Iyaklap. Na, Nice yes, ate, a little urot- gift. Thank you, Thank Tading. you. Thank you so much again Thank you so today. much. We can eat. And guys, thank you for watching our episode Yes. for Thank you today. so much. Thank you. See you tomorrow. We'll see you next time and See you have a next good time, day. bitches. Happy Pride! Yes. Happy Happy Pride! everyone. Happy Fiesta Happy Pride Cebulan. mo bula. Sa tanang mabula o dili mo bula nga pride. Yay! Yay! Thank you so much.